Je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches, Seigneur. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches. Papa, au nom de Jésus. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux que tu me transformes, Yahweh. Transforme ma vie quotidienne. Transforme ma vie de tous les jours. J'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, oh Yahweh. Nous sommes devant toi. Tuko katika hali ya maombi. Taweza kuombea eklesi. Sema Mungu, tunakatala divisio katika eklesi yetu, tunakatala. Enda kuombea waongozi ambao wanatuongoza katika community. Sema Bwana, kama kuko benye habiendeke kati yao, tunakataa. Ukikumbuka hata shina ya mwongozi fulani mwenye unafahamia kwa jina, enda kutaa shina lake na kusema Bwana, wakati watakapo tuongoza, hata watuongoze na sagesse yako. Oh Seigneur. Acha kusema na Mungu magharibi ya leo. Acha kusema na Mungu magharibi ya leo. Acha kusema na Mungu magharibi ya leo. Ule mwenye naikala shimame. Tukitize kitiri ya kushimama. Shimama, sema na Mungu. Shimama, sema na Mungu. Sema Bwana, je suis là. Sema Bwana, ile ambayo inaweza tukapula. Sikipeni udivise. Oh Seigneur. Sema na Bwana magharibi ya leo. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ukikumbuka kila shida, kuanzia ku directeur Soponi Kasika mpaka ku mwalimu ya Ekodime. Sema Mungu, tunahitaji kukuona. Sema Mungu, tunahitaji umoja katikati yetu. Sema Bwana, yote yenye inaweza tukapula na kutuchimbise, L'église, Seigneur. tunakataa. Katika jina la Yesu Kristo de Nazareth. Oh Seigneur. Nous refusons la division. Oh Seigneur. Nous voulons qu'on soit unis. Oh Seigneur. Qu'on soit unis comme un seul Oh homme. Seigneur. Comme un seul peuple. Propose à toi ce soir. Je veux qu'on soit unis, Seigneur. Tukiponesha communauté yetu. Wewe ambao Je veux que unayejua notre église kutuliko soit sisi. soudée. Nous voulons marcher Oh Seigneur. toujours accompagnés de toi. Nous voulons marcher toujours dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à accomplir pleinement ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à accomplir pleinement ta volonté. Nous ne voulons pas nous conduire de nous-mêmes. Nous ne voulons pas marcher selon les hommes de ce monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta parole s'éloigne de nous. Nous voulons que tu sois toujours avec nous. Sois avec nous, Seigneur, car ta parole est la vérité. Que ta puissance règne au milieu de nous.
Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Que ta puissance nous accompagne, Seigneur. Je prie pour nos dirigeants. Je les recommande entre tes mains. Aide-les, Yahweh, à diriger l'église Tukiwa katika hali ya comme il maombi, faut. utaweza kukumbuka nchi yetu. Angalia, nchi yetu ina traverse bitu biko très bizarre. Watu wamekatwa makichwa, watu wamekuwa wakimbizi katika nchi yao. Mungu anayeleta amani magharibi ya leo, anatengeneza njia. Tunahitaji amani katika nchi yetu. Tunahitaji amani. Tunahitaji amani. Tunakataa kuwa wakimbizi katika maisha yangu. Tunakataa kuwa wakimbizi. Tunakataa kuwa wakimbizi katika jina la Yesu Kristo ni Nazareti. Najua Bwana anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia ya maisha yangu. Anatengeneza njia ya maisha. Oh, najua Bwana. Oh, najua Bwana. Enda kwa pia Mungu, tunahitaji kutengeneza njia. Tengeneza nchi yetu. Tunahitaji uweze kutengeneza, uweze kutengeneza, uweze kutengeneza, uweze kutengeneza. Tunajua ya kuwa nchi yetu imebomolewa, nchi yetu imebomoka, nchi yetu imebomoka, nchi yetu imebomoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anatengeneza, njia ya maisha. Anatengeneza kuleta salama. Ona nchi yetu katika vita ambapo haishake. Wakati watu wanafariki usiku na mchana, Bwana, ni kwako tunapata uwezo. Sisi tutaweza kujipigania. Ni wewe tupigania, Baba. Tunahitaji tupiganie tena. Ukituletea afya, ukileta salama katika nchi yetu, Yesu. Ona watoto wanapoteza wazazi, wamama wanapoteza waume, waume wanapoteza wake. Tunahitaji uwezo wako, Yesu Kristo. Ukileta salama katika nchi yetu, ulete salama katika nchi yetu. Tunalia kwa ajili ya nchi yetu, Bwana. Tunahitaji salama kwa nchi yetu, kwa sababu hakuna mwingine ambaye atatuletea salama isipokuwa wewe, Bwana. Tunahitaji kutengeneza nchi yetu, Yesu Kristo. Rudisha salama ambayo ilikuwa. Najua Bwana anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia
Tengeneza tunakuachia nchi njia ya yetu, amani. tunakuachia nchi yetu, tunakuachia nchi yetu, Na nchi tunakuachia nchi yangu yetu, tunakuachia nchi yetu, mikononi tunakuachia nchi yetu katika jina la na Yesu. nchi yetu Oh Seigneur, iko mikononi mwako. fikiria ingelikuwa wewe usinyamaze Ulete kimya. salama katika Leo uko nchi mahali yetu. hapa sababu kuna Baba, amani. leta Leo uko salama mahali hapa sababu ndani amani ya iko. nchi yetu. Pima, chunguza wale ambao wameteseka. No, nchi Pima, chunguza yetu wale ambao hawana ipo kwa kulala. mikononi Pima, chunguza wale mwako. ambao hawapata kwa kulala. Pima, chunguza Nchi ambao ni yetu wazazi tumeacha mikononi mwako. Baba, Leta salama, leta amani, leta amani katika nchi yetu. leta Leta salama, salama. leta Tunakualia amani. Bwana. Pima, Oh, chunguza. nchi yetu Leo tuko na iko amani mikononi mwako. Usiteke wale ambao wanateseka. Nchi Pima, yetu jitie nafasi yao. iko mikononi Pima, mwako. jitie nafasi yao. Pima, jitie Leta nafasi salama, yao. Sema Bwana, leta leta salama. amani Baba, leta salama, leta. Mimi najua Bwana, najua Bwana anatengeneza. Oh, najua Bwana, najua Bwana anatengeneza. Oh, anatengeneza, anatengeneza njia ya maisha. Oh, anatengeneza. Oh, najua Bwana anatengeneza. Mimi najua Bwana anatengeneza. Oh, anatengeneza. Kweli najua Bwana. Mimi najua Bwana. Najua Bwana anatengeneza. Anatengeneza. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ambao unayetengeneza njia ya maisha yetu, umesema tukuevoke na utaweza kutushibia. Ndio maana magharibi ya leo Bwana, tunakuonesha nchi yetu tukiwa na machozi, tukiona kizi watu wamekuwa wakimbizi, tukiona kizi watu wamechinjwa katika nchi yao. Oh Seigneur, tunajua Mungu, uko Mungu ambaye haudesevoir. Wakati pepo ya Israeli ilikulilia, Biblia inasema uliona kilio kyao. Bwana, tunahitaji magharibi ya leo uone kilio chetu, uone kilio ya Wakongomani, uone kilio ya watoto yako katika jina la Yesu Kristo. Oh Seigneur, oh Seigneur, hatutanyamaza Bwana, hatutanyamaza kimya, hatutanyamaza kimya. Wewe ambao unatupatia hii nchi Bwana, enda kutupatia amani. Ulisema tukuombe kila kitu, hata amani ni possible, sababu hakuna ambacho unashindwa Bwana. Oh Seigneur,
Tembea tu jirani yako, muulize tu hitaji yenye unataka. Muulize tu kesi unataka Mungu akufanyie nini leo. Ile tu. Usinyamaze kwenye uko, uliza tu. Fanya uliza, usinyamaze. Uliza unataka Mungu akufanyie nini. Biblia tusinekilishe wakati kama na. Tusinekilishe wakati ya maombi, tusinekilishe Biblia. Wakati ya kukuwa na kesho de tendre, wakati ya kukuwa na kuya fanya mama répondre. Moya nalie. Magharibi ya leo. Moya nalie. Nous sommes là. Nous tes enfants. Moya nalie. C'est dans Matthieu chapitre 7. Le verset 7. Ulisema tuombe. Na wakati tutakapoomba tutapewa. Soko ya babiso kaka nzambe likolo eza polele pona biso likolo eza polele po ete ntango tokobenga yo moyandoli oza na foyando na biso te yango ntina na pokala tobelemi liboso na yo na pokala lelo toza liboso na yo moyandoli na pokala lelo yandola nzambe yandola yo moyandoli.
kusema la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Hivi tuamini ya kuwa yale ambayo tumeambia Mungu tusiwaze hakusikia, lakini tuamini amesikia kilio chetu, amesikia yale ambayo tumemwambia. Kuwa na imani ya kuwa umepewa. Jacques ndio alituambia tukuwe na imani wakati tutakapoomba, tuakompanye na imani. Hivi kila mtu ambaye alifika mahali hapa na kila mtu ambaye alikuwa na haja ya kufika mahali hapa, furaha ikamwambeshe, Mungu ampatie haja ya roho yake. Amen. Amen. Ni wakati mzuri ya kuweza kusikiliza predication. Tutaweza kukaa. Kwa wakati mzuri ya kuweza kusikiliza predication. Tukikaribisha mwalimu. Amen. Eh? Amen. Merci. Nzambe azwa lisusu lokumu kukutanisa biso, kopesa biso pokwa ya sika quelque soit bankamplisi ezalaki kasi Nzambe abatelaki biso. Amen. Melesi toza na motonalité na biso oyo eza kolobela biso la différence. J'espère que lelo tokozala tosilisi yango pamba te po totikalaki na eteni moko ya kokonkli yango. Nde mercredi ya koleka tomonisaki bokeseni pamba te po ke basengaki bokeseni wana uta na ebandeli. Nde yango pe ezosenga eke na katikati na biso pe esengaka bokeseni ezala. Amen. Mozinango ya nyoso kembolo kumu mashanzoli tozongisi epa na yo pamba te po oyo za malamu tolingi toyoka yo kasi kolo mozinango ya nyoso yo nde oloba kati na biso pe toyoka no alitoi na molimo esengo nini kolo mozinango ya nyoso tango tozoyoka liloba na yo kasi tozotia yango na mosala te nalingi eke kolo mozinango ya nyoso o okolobela biso totia yango en pratique. Il y aura un jour l'éternel gisement na yo kozala kasi to mikuta na loboko mobali na yo kati na kombo na yo to sengi tolobi amen. Amen. Eh? Amen. Merci. Tokotanga kaka Biblia na biso na kati na Malachi chapitre 3 verset 18. Moto oyo azui akotanga na mwalo mbangu penza. Malachi chapitre 3. Malachie chapitre 3 verset 18. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Eh? Nde na mwa kozongela simamuke mercredi tolobelaki eke tango baza kosenga différence eloko ya liboso soki bato mibale to misato baza kotambola esika moko tango baza kotambola nzela moko baza na mayele moko wana différence ekozala te. Amen. Kasi soki babandi kotambola na loyenge to pe bazangi boyokani kati na bango ezosenga la niase ekoma. Amen. Pamba te po eke bazoyokana te. Poke soki koyokana ezali bakokaki kotambola nzela moko. Kasi tango koyokana ekozala te ezosenga bakabola bango, ezosenga ba différencier bango pamba te po boyokani eza kati na bango te. Na mokili oyo soki otali mokili Nzambe asala biloko nyoso mibale. Asala moto muke pe asali moto munene.
asala likolo pe asali mabele. Suka suka nzambe asala lola pe asala lifelo. Asala bato nyonso na selo mposa na motema na ye. Soki otangi na 1 Pierre, Biblia eza koloba eke nzambe aumisaka makambo te lokola biso bato ya mokili to umisaka. Kasi azalaka na posa eke mokili mobimba ebongola motema. Kasi tango mokili mobimba ekozanga kobongola motema, il y aura un jour ekosenga nzambe aya ko différencier. Amen. Nalingi totanga Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18 verset 21. Utangi kaka verset 1. Un roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Amen. Amen. Awezali solo ya Moïse, ya prophète Élie. Prophète Élie toyebie oyo na tango na ye ezalaki na moto moko ayaki kotia trouble na kati ya peuple ya Israël. Tango Akabe ayaki kotia trouble na peuple ya Israël, ezana batu ebele na ba Israélite oyo bango pe bazongaki kosalela nzambe ya Bala. Tango Eli atalaki amonaki eke no ezabo ete naza komona peuple oyo batamboli mabe. Pe tango Akabe ayokaki sango eke Elindi aza kotia trouble, kasi ekomaki na mokolo moko Akabe akutanaki na Eli. Ayebisaki Eli eza yo moto oza kotia desordre na kati ya mboka ya Israele. Eli alobaki ezanga ete nzoka ezande yo moto oza kotia trouble na kati ya mboka pe na kati na banzambe na yo pe banzambe ya papa na yo. Eli alobelaki Akabe, alobelaki ayaki liboso ya peuple, alobieke kino tango nini boko tambola lokolo moko bozo sale na yango nzambe pe lokolo mosusu bozo kenda na bangambo oyo bino boyebi. Kasi na lingi na yebisa na bino bosala shwa. Soki nzambe aza nzambe bosalela ye, soki Bala aza nzambe bosalela ye. Amen. Wana nde tolingaki to développer. Pona nini Eli alobelaki peuple oyo boy? Solo Eli azalaki na emo adiri na suka na maloba oyo. Eli alingaki amona bo keseni kati na die ya Bale pe kati na l'Éternel. Amen. Tango Eli asengaki différence, Biblia lobie ke peuple nyonso bafandaki kimia baza kotala ndenge nini Eli azakoloba. Tango Eli ayaki alobeli peuple, tango anosaki peuple ekomaki na esika moko, tango peuple bazalaki kaka kosalela Bala ekomaki na mokolo moko, Eli asengaki différence. Eli alobaki nini? Alobi sika bino boza ebele. Ngana zalinga imo komo sali ya nzambe. Kasi bo pesa biso pate mibale. Na esika na pate oyo mibale, wana nde tolingi toyeba bokeseni. Nalinga kina lobela yo nini? Molinga bi omona teke mokili oyo tozali ekotikala ka seko na seko. Amen. Ekozala na mokolo moko mokili wana ekozala esi eleki. De tango mokili ekoleka, ça demande la différence. Tango Eli aye alobeli peuple oyo, Biblia lobie ke solo peuple endimela ki Eli. Kasi tango endimeli Eli tango asengi bamemela ye pate mibale, alobela ki bato ya nzambe. Alobi bino bokamata pate moko, pe bopesa ngai pate moko. Pate oyo boko kata yango, boko tia yango likolo na koni, kasi koni wana boko tia yango moto te. Bo invoke nzambe na bino totala soki akopesa moto, soki moto eko uta na likolo eko zikisa,
tokoyeba solo eke nzambe na bino azali nzambe. Kasi soki asali te, oyo kaka tango bakobanda kobondela, oyo moto ekouta likolo, yende tokoyeba ye azali nzambe ya solo. Peuple, Biblia elobi eke peuple endimaki. Tango peuple endimi, Biblia elobi eke basalaki nini oyo basalaki. Nalingaki nalobela yo nini? Pourquoi Eli alobaki boye? Na lobela kambiso tango nyoso mwana na nzambe azalaka siri na nzambe oyo ye yandimela. Amen. Eli azalaki siri ayebaki eke nzambe na ngai azali nini? Azali. Nde Eli asengaki likambo oyo. Tango ozo senga likambo moko zalaka na yango siri. Eloko ya liboso yebaka nzambe ya wapi nde ngai na ndimela. Eza na mikakatano muke ebungisi yo na nzambe na yo. Amen. Eza nzambe ya seri nini oyo ndimela. Eza na mikakatano muke, eza na komekama muke, esi ekomisa ya mosika. Kasi serviteur Eli atalaki atikalaki wana alobi eke il y aurait un jour moi je vais voir la niaz. Na sepeli na mona bokeseni basalaki nyoso. Kasi tango Biblia elobi eke tango bango ba infokaki nzambe na bango, ba infokaki nzambe na bango na langue nyoso, kasi suka bazuaki ya note. Elia yaki alobaki na bango peut-être azan nzambe, azana ba occupation. Bobenga nano embala mosusu. Peut-être azana voyage. Tango basilisaki Elia yaki alobaki na bango bofwanda. Eli asalaki nyoso oyo asalaki. Tango asalaki nyoso, Biblia elobi eke Eli abandaki kolobela nzambe, kasi na asilisaki te eyano ebimaki. Nalingaki nalobela yo nini? Tango oyo moto euti na likolo na pari ya Eli, Biblia soki otangi na se, tango ba prophète ya lingaki bakima, Eli alobaki bokanga bango nyonso. Wana nde nalingi nalobela yo. Tango bazako senga bokeseni, nalingi na yebisa na yo, la différence est kosalema kapamba te. Ezo senga la différence est salema avec action. Amen. Tikala koyeba ete mokolo ya jizema, tango jizema ekosalema, oyeba te ke tango okozala okomi mosika na nzambe, bakotika yo pamba te. Ekosenga baloba eke bokangelanga na ye. Amen. Tango Elia sali bokeseni, tango bokeseni emonani, Elia lobi bosuelanga bato wana nyoso. Biblia lobi eke suka Eli akataki bango kingo. Amen. Nalingi na yebisa yo a synthèse boy. Mokolo ya jizema. Oboya te. Soki nzambe asalisi bokeseni na ye. Soki okei na loboko ya mosi, oboya te okokenda na souffrance. Amen. Osala eloko nini, obondela ata ndenge nini okozala oza mtu ya kobika lisusu te. Pamba te po basi asali bokeseni. Nzambe akoloba te ke bokenda lisusu na mokili non plus. Ekosenga okenda oyo ka souffrance mila, ozala na souffrance. Amen. Talingaki nalobela yo suka na makambo oyo. Tango bazo senga différence, tikala koyeba eke ezo senga ozala exemplaire. Amen. Na makambo na yo nyonso zalelango nini? Exemplaire. Na kati na mosala zala exemplaire. Na kati na makambo nyonso oko sala, ça demande ozala exemplaire. Pamba te, il y aurait un jour, je vous l'ai dit. Bible lobi, bo sepelisa nzoto na bino ndenge boza kosala. Linga mokili nyonso ndenge oza kolinga. Kasi mokolo moko jizema ezali. Kasi mokolo moko esambiseli ezali. Bien-aimé. Papa tangela biso Matthieu chapitre 6 verset 24 nde wana tokosuka. Matthieu chapitre 6 verset 24. Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir de maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous Amen. ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Mokomiaza koloba eke
eza na moto moko te oyo akoki kosalela bakolo mibale. Amen. Kasi biso totala nano bien tosalela kaka kolo moko. Amen. Biso penza tosalela kaka kolo moko. La Bible nous dit eza na moto moko te oyo akoki kosalela bakolo mibale. Akolinga mosusu aboya mosusu, akosepela na moko anyokola mosusu aboyi. Alobi eke tokoki te kozala kolinga Nzambe pe tolinga mosolo. Nini nalingaki naloba awa? Eza na ba jeune ebele ata azali awa kasi vina ye bomoto na ye eza awa te. Amen. Présence tozomona ki aza awa kaka na ba portable soki totali ba portable il y a des rendez-vous. Amen. Eza na ba rendez-vous ebele oyo ata oyei awa kasi oza na ba rendez-vous oyo bosi opesani. Nalingi nalobela yo loko moko. Awa ezalaka pasi tango bazako teya biso makambo ya naloba makambo ya tango bazako teya biso makambo ya komibatela keleke so makambo ya basi keleke so makambo ya mibali awa ba jeune balobaka basi alembisa biso pe na makambo yango kasi lisumu ezalaka kaka kolinga basi. Non, je dis non. Yoka ngai soki bazako loba likambo oyo bazako rempete yango moto moko aye a rempete likambo wana mosusu aye a rempete yango tikala koyeba eke eza mabe. Libala eza mabe te kasi oyeba tango bazako loba na yo boye sadi mibali ya kisangani mobimba bazaya yo basi ya kisangani mobimba bazaya yo. Est-ce que réellement pe et comme na prier oye na prier est-ce que Nzambe ya wapi ndo za kobelela? Amen. Nzambe ya wapi? Ya modele nini? Ya seri nini? Pe Nzambe ya wapi nda répondre yo na prier na yo? Kasi Biblia za koloba eke eza na moto moko te oyo koki kosalela ba kolo mibale. Moto wana a mérité te la miso na Nzambe. Ndi yango nalingaki kolobela yo bien aimé ozala connecté na makambo ya mokili. Amen. Ozala connecté na makambo ya mokili. Olingi information moko te eleka na mokili na ozangi koyoka kasi epa ya Nzambe. Mega ya chaque jour na réseau mega ya chaque jour kasi epa ya Nzambe asengi mega te yaka alobi ekebelela ngai nakopesa yo biyano. Amen. Ata oza awa ezala bato mosusu na aza awa na kisangani kasi asi akoma na poto na raisonnement. Amen. Asi akoma na Afrique na ya nini raisonnement ya nini kasi nalingi na yebisa na yo yo kanisi ata bapesi yo mokili mobiba bapesa yo mokili mobiba kado suka kokenda nango wapi? Mbongo na yo kozwa ekosombela yo espace na lola te. Amen. Ata kiti na lola ekosomba te. Or poke osomba kiti na lola c'est par le sang de Jésus-Christ. Amen. Na makila na Jésus nde moto akosomba espace na lola. Nalingaki kosukisa nini? Soki yo kiti na mitango oyo Biblia elobi na biso en synthèse eke bomitungisa te na tina na nyonso oyo na mokili. Amen. Boluka liboso bokonzi pe boyenge bene nyonso ekoyela bino sima. Amen. C'est pourquoi nalingaki nalobela yo na pokwa ya sika ezo senga fils de Dieu ça demande que ozala exemplaire. Amen. Tango pe batali yo bayebi ete no oyo bazabana ya église oyo bazabana ya papa oyo bazabana ya oyo. Amen. Sinde bokeseni kasi bokeseni ya biso bakoyeba ngona nini? Amen. Eza na bato ebele même comportement na bango tango bazo afficher soki ata omoni ete okoloba eke oyo azamo branamiste. Amen. Oyo azamo teshi kasi ya biso ezate na toye ya watoza respect
Je vous l'ai dit. Toza awa vraiment lokola bato ya bopolo, bato moko ya kimia. Oh. Zoka. Amen. Boza ba mpoa ya zamba. Je vous l'ai dit. Paul alobi. C'est que Jésus alobi. C'est qu'il est na bokonzi na likolo et komami na masese. Bato ba yoka kasi ba comprendre ba kata tina na likambo oyo bazali koyoka te. Batala kasi ba mona te. Kasi Paulo ayeki alobeli bato ete moi Paul na kolobela bino bosembo po esala bino soni bobongwana. Amen. Denga pe na lingina lobela yo. Soki okangama na makambo ya mokili. Ezana mokolo moko soki otangi Eja chapitre 2 verset 15. La Bible nous dit le monde est passé et son convoitise est passé. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Soki osala kamokano na nzambe okotika la seko na seko. Kasi soki osala kamokano na nzambe te. Soki o rejeta nzambe, olobie ke olinga mokili, olinga makambo nyonso ya mokili. Mais la Bible nous dit il y aura un jour, ça sera le jugement. Et pour ce jugement, je vous le dis, oyo akolonga te. Amen. Oboya te. Oboya te. Alingina ebisabino. Sepela na liwa o babeta yo masasi mbala moko okufi. Amen. Eza na souffrance te. Babeti yo masasi mbala moko okufi. Mais oke batia yo na moto ozika ka okufa kate. Ekoza la souffrance. Alingi la différence. Et puis tango la différence wana ezo senga omi dekante nani. Ozala musika ya mabe. Mokileza na tina te. Ce qui otangi Ecclésiaste chapitre 1 verset 1, la Bible nous dit nyonso na mokili eza vanité de vanité. Nyonso otokosala. Quel que soit ba pesio nyonso, quel que soit otongi ba immeuble, kasi mokolo moko okokufa ba bimisio libanda ya immeuble. Amen. Ndena sengi eke tozala ba exemple na makambo na biso nzambe ya pamba na biso kati na kono. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Tupenda kitire ya kukuwa na changamuka. Tukuwa na kitire niko difera nafasi ingine kwenye mimi nafika. Amen. Amen. Nikakose gratuit tukuwa na kitire ya kukuwa na changamuka. Ukisikia unabarikiwa sema amina. Mwalimu akisema amen, sema ta amen. 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 Bien. Siku utakuwa hapa kwa madhabahu utasemaka amen bana kunyamaza utasikia pia. Haleluya. Amen. Tutaweza kushimama tukimaliza. Sadaka pia itakuwa iko napita. Sadaka. Tusikwe na sahau sadaka. Hapana kukia mu nyumba ya Bwana bila sadaka. Haleluya. Basi kitu ya kwanza ni shukrani. Vraiment sikuwaza kama mtafika. Ile 18h56. Tutakia tuko na jifunza wakati pole. Tuko na maliza ku 19h passé, mais il est 18h56. Tutakia tuko na diminuer pole. Amen. Amen. Ni kujifunza tu pole. Ndiyo. Mais sinon tunawashukuru kwanza kwa participation. Sikufikiria kama mtafika leo. Na leo ilikuwa test ya kusema niangalie kama wajene wanapenda kweli Mungu. Parce que ba mingi nilijua kina batafika. Sababu watasema mvula ilinyesha. Mimi nashangala mimi naona plus de nous sommes à peu près 20 22 23 28. Vraiment Mungu awabariki. Amen. Nakubambia Mungu awabariki, hamupendi kusema Amen. sasa ushiste tunapenda nini?
sho. Anasema mubarikiwe. Unaangalia kwa hivi pastor. Kama neno kubarikiwa inatokana na nini? Hivi haiko tabia mzuri. Iko bitu ya kukorejea parce que nous sommes en famille. Mais sinon kama matangazo yako avatombe maombi ya mwisho, matangazo itaweza kupita. Tukijiprepare vile na kumaombi ya mwisho, matangazo itapita na tunashimama parce que batu balikala leo. Asante. Ndio juu ya shukurani, tunashukuru Mungu alishaleta shukurani. Ya pili ni kutii wakati. Tuanze na wakati yenye inafaa na tumalize na wakati yenye inafaa. Wakati tunapoingia kuibada, kuko na Mungu anapenda ile wakati yote ikuwe yake. Mtu sichunge nichunge kwa baanze kumaliza kwa adoration njo mimi nitaenda, ama malize kwanza louange mimi tafika tu wakati ya kuomba. Hapana, Mungu anahitaji vile umwabudu na umusifu. Ndio, na ya mwisho ni kutayarisha tena wenyewe watatumika ile semene nyingine. Na mimi nitafundisha. Ndio. Basi. Ndio. Akose tulifundishwa kake ku mbele ya Bwana bana nyamazaka. Basi na Mungu anasema tukie kwake na kupiga mikono na kulalamika. Ile njoo anasema kukusome chapitre 100. Tufiki kwake tukilalamika na vigelegele. Merci. Haleluya. Basi tutakamatana kwa mkono, desturi yetu ya kumaliza. Nilikuwa nisha télécharger les nyimbo. Malheureusement tulifika bakidogo pe vula ilisumbua kusema tuijifunze. Mais hatutaimba, tutajifunza mkie mbio ndio kusema avant 17h30. Kia hata ku 17h juste. Jikazi hata ku 17h10. Tutakuwa tunajifunza tu refrain kamoe. Iko nyimbo ya mzuri sana. Tukishika na ile desturi, je m'excuse, ile tena kukula wakati, je m'excuse. Desturi ya kukua na ikala kule nyuma tuiache. Ndio. Kama mkikuya mbio ikamata place ya kwanza. Mwatachelewa tutakuwa na babiwa kule nyuma. Ulikuwa wa kwanza kule. Na ndio tatikala huko mbele. Amen. Nous sommes en famille, c'est batomboke vraiment, nous sommes en famille. Basi tutakuwa na maombi. Ombea mwenyeko pembeni yako. Sema Mungu amulinde na wewe ulimwombea hitaji yake. Lakini sana tena wewe wa Yesu. Amupatie tena nguvu ya kuweza kuparticiper siku yenyewe. Na vile aweze kuformer wengine waweze kufika tuweze kuyanisha hii sana. Upewe sifa Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunasema tena asante kwa ulindaji wako. Nikaombea washirika wenzangu. Asante Yesu. Ambao wamekubali kuacha nyumba zao.
Asante kwa kutuchunga. WhatsApp, wamekubali Mwanzo mpaka mwisho kwa pamoja nasi. ili wakuye mpresence yako. Wote ambao walikuya na mahitaji Bwana, enda kushibia hitaji zao. Wote ambao walifika ni wagonjwa Bwana, wewe haushindwi kitu, enda kuwaponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nahitaji tena uwezo wako. Wote ambao walifika Nahitaji Bwana ututumie. wakiwa na manunguniko kwa roho zao Nahitaji tena Bwana, utuchunge. wewe ambao unayepana Tunapokuomba Bwana, wewe ambao unayepana amani, tunahitaji uwe enda pamoja nasi. kuwapatia amani magharibi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ponya wagonjwa wote Bwana. Oh Seigneur, asante sababu kwa Mungu wetu. Asante sababu ulisema utatusikia. Ulisema tukuite huko Tunapokuita, pale Bwana, kutusikia na kutushibu. Oh Seigneur, asante Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tukiacha kiti, tukiacha wakati ambao inabakia mikononi mwako na kusema Bwana tulinde barabarani. Wengine watatembelea pikipiki, wengine watatembelea magari, wafikishe salama nyumbani, walinde katika semene hii, waepushe na magonjwa, waepushe na kila kitu ambacho kinaweza poteza furaha yao. Oh Seigneur, wafanikiwe katika yale ambayo watafanya katika semene hii. Yote ambayo shetani amewaza kuwanyang'anya, tunairudisha katika jina la Yesu Kristo de Nazareth. Oh, merci Seigneur.